PWD na wirenjestete womba go import ngare utikure andute for example akiwa matho ya maingi ijendera mono antu bara bena mawathe na ibaburi kutho bakimenya untu bubu PWD kinyanga dithia makosa ati omba gwikirwa sero aje wakashimberu ngwendo burita na sheria narua pungo gaitakandie PWD ugo mupolisi aburi to gakashimberu kana kamukuroku okeja nonto tinomba kumatuka kiwete kiomba gushinda polisi spindi tinomba kumatuka. Number 3 uketho PWD ugakinya miaka 60 ugo thirikari ni kuongaira miaka ingi 5 ya kurita nguge nonto PWD uritaya wakinya miaka 65 lakini antu baba ingi mabati kirengistaga na batithero bena knowledge je nguna ni kwariria ko ambuge orinde sheria ero ne ba protected lakini tukendelea kinya kuongera sheria iu kenda ciendelea kubongera nyomera inya ira bene thirikari ne lakini orinde unimbie kwena sheria protector PWD muno uri ake ngai asheria wititwika applied kana PWD bati aware about their rights na kugo kethwa nandi kinya bati kuona twanya tura tuli available na opportunities iri available bati kumba uteka advantage. Muthuri Muyuki, Weru TV, Mutitwa Kangangi. Kikundi gite gia thirikari ntere cha Luluma Igembe South gitongeretwe ni chibo wao Moses Ithalene bori ana bachukuru batiga itonye mantone ja mathuku kagitenega kakathigunko na baririkane kithomo gikundi gikinkuruki ni kirombete aciari gutumira mbecha bwega ni onto bwa machoka ja chukuru mweri twitite. Marion Karugi ni agutariria nkuruki. Yari mambura yo kongwera thionko ya uciaro kwa monokia nduke mbithi bario ana bare ne bakuru kumenyera muno no ciabani na witonyo maramarine watine bwa kwata mauya orio kaitene ka sherehe ya Christmas ninkoromba ari beto baraba isukuru bategete kusherekeana njire nduku nontore mwa bamwene beta bakeyana eu na kwa tuika batesoka sukuru nontore nde bakwa corona batira kura kou niboya bakarie wari bo nikenda bomba wita na mbere uthoma buboya kwita kuleba utumirwa bobowe usitikie iyo nonto at the end of all mosiari oku okariria itokeria kithomo totokeria kithomo Luluma tweta mbere so anka bwakikishana ibathome na twatethania asibo mosiari uranga trima mwana akiura kaoto itara skuru na policing bathikeria boya ana musiari una batiwe kwa ndene itokeria kithomo kyo kiritanto thenene ana bantaka na baba kiuro boruba itonye ndawe ni chembogita nawe ana bantaka katobukania utekeyo setha na riba kinya bwe no toro bakumenyera wiregero bweto ne ari beto bakora boya bathiri skuru boya bauro boya nontorera ntaka boko boya bobayukia boka muntu mwana na bwasoka bwa muta bukwethera buthithetie mantu jatibu inonto webatia menya marone na ndebo wishi Merry Christmas na bushereke bukimenya January ibiumya bielebiti twasokiana beto skuru so oketa kuria mbesa cionthe olwan ana ibasokete skuru boni kumanene kundikia Luluma CBO batongereto ni sibo wo Moses Ithalie tukibwithia sherehe cietu turikania twina ana twacokia skuru January tumekishwa ana beto bonte kinyaba bonte bacoka skuru January no tewe watigwa muchie nontu ya ikundiki kona community Luluma tuwokera na tukara ubwea amemba ba ni bona nite kuria kwanirwa kuo ni barabara ya Luluma ira yatiererwo etathirikirwa bakiromba mubunge John Paul kuingia wira ni bwa kumithondeka area MP nonto area yetu ni garite ya area ere mwetengi itumba kuthuganuka na wekro ndene ya program ya MP na ya indikenda tumba kuona barabara imbea na tumba kuona antwara mtu ambiya kumba okinyamusie kwawe kinyana bigibika na ngari atumbete gutiro njirene tana njira kuwa MP wetu John Paul na ngabana wetu kawira mwangasa ito bendete ibeba totikere ndene Luluma batu itwakira nyuma manto na yonde so ito beta nete yoke nene baya ba ponora ba to dideria to emwere ayo Luluma community apart from welfare na bibinge turuta ito ta toriano ntuba manto ya community tukarideria yonto ya barabara iba tuturia abati ya Luluma kana kegoya ntuba suwon
kuma lami ara kuma modern tu la kuitia saidira kwa yao pai ikara ka tore area ke different ete irangi bangi bare nonto area tore ka bete atu abonde barite ya wendira bakoya na thiungu bathuranirite na kamuthithoko ndike tweke fomu tware lengo emwe to break the chain of poverty through education wayele twafomere kenda tomba ko fight insecurity in our area. Nikiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa KINYA. Rais William Ruto ni agwatete ogeni mukaririgite wa AUC Mosafaki kwa wenja Kilgoris. Bairi baba ni barirete mugaruruku kire AU na ithurano biria biezete mwaka twetete. Na Rais Ruto onekanete kuringira ndebe Raila Odinga kujukia giti kiu. How is Addis? Thank you, my friend. Welcome. Thank you. Welcome very much. Welcome. Thank you. Very good. Akenya ni boretwe witaga sibitari magita jonthe kuthimwa kenda kumenyera ugima bwao bwa mwiri kuringana na utwiria buria buthithitwe kiri Akenya nkurukia milioni 22 baria bathithiritwe ithimi antu 260 ni bagwatikanite na murimo jwa chukari na batimenyaga akiaririria untu bubu PS ugima Meri Muthoni augite mabisa bogima maturene ni boch CHPs bateta rutha kenda bethro bagitungatira Akenya thigunkune. Anthony Kathenya na Chionkuruki. Kulinga no twile bwa ministry ogima bwa mwili jesunse kinene gya Kenya kyamba kwithura kyajitwe ni merimo bobene batakumenya otwire bobo bukiona na gyate Kenya baingi balemenya bene merimo no kagita kare atamba na kubayinyire mere na gotema ndagitari bomba kuthithia otwile bobo bwa ministry ni ogima bwa mwili bukiona na gyate Kenya baingi ni baje thirikari lego tukira mwandiki munene ogima bwa mwili Meri Muthoni ikiolo gya Kenya kujuke kanya gaka kama mbura mama mathigunkwene Christmas kwelekera mathibitareni kana kwa mukiro tungata bwa community health promoters kenda kuthithirwa ithimi bia merimo nkorani kulinga na ministry no gima bwa mwili kire Kenya milioni 22.5 bala bathithiritwe ithimi bia murimo wa sukari ni atungata bwa gima bwa mwili maturani Kenya 260 batamenya kithura bena murimo jo kire Kenya milioni 15 bala bathithiritwe ithimi bia gwite kwa ndamu Kenya 50,777 ni batumito mathibitari ni manene kuthithirwa sonkoni bwandani. Across the country, 22.5 million people have been screened for diabetes. And out of the 22 million people, 264,000 have been referred to a health facility for further assessment. That means more than 200,000 people have been walking, going to work, going about their duties, and they did not know that they had an issue with diabetes. 15.2 million people have been checked for hypertension, and out of that 577,000 have been referred to a health facility for further assessment. I have witnessed it right now as we are going round. We have been able to refer 1 or 2 people to a health facility for further assessment. We have been able to find people who actually have not taken medication because possibly they thought it is just a day. Kulinga na PS Meri Muthoni kwina thina nene ala Kenya bate kuthingatira ogima bwa mwiri wega kana bena mauntu maingi mpaka bewa ni kuthingatira ogima bwa mwiri. PS Meri Muthoni aidho kagita kane kathitoru tingu barigitani ba maturani kana community health promoters nengogembega badite na mbere kurutira Kenya maturani na kuga thirikari kale misare ya ole tiere mbere ya tariki 31 mweri wa December. I want to thank them for also becoming the link between our referral system and especially
to the Social Health Authority. They are the first point of call at level 1 before you go to level 2. And they treat you for free. So because of that verification and ensuring that we have the correct data, we delayed a little. However, by the close of this month, I want to assure all the CHPs in this country, they will be paid up to the last coin. So that when we open the new year, we will open on a clean slate. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Ni kuma kirirugono ru ni otukuona kanya kangi ga kunogoka ugeta kuraja ituchokerete nkumenyithie nteto ingi. Thigonko ni kinyire 3 Hotel Meru ni tuibangite kwagirithia thigonko yaku. Turi na parking ya Kinandi na iri na ukaria kiringari cha teja betu. Na kirigwe uendete kaoa. Turi na Masters Coffee Shop. Biakure bietu ni bia kiwango kia iguru ambithuraniri na utaramu bwa kung'ana. Nkoroki turi na nyomba indhongi chia kurara iri na wifi na roje ruruterete rwa kweria. Turi na nyomba chia gweka michemanio na iri na webero. Gonto kwa kuchethero ne ana Masters VIP Lodge. Swimming pool ya ntubanene na ya twana iri na roje rure na karutira. Spa na gonto kwa gym. 3 Hotel Meru. Turi makutano 3 Building. Idio zongo meleojo. Nikuwa nongo tendera. Mpoa matampoa. Mpoa mkuru. Oria bitewe. Tembi sande noe wao. Orihanga mata. Ene antadarati asili plus. Keke. Asili plus ndeya. Anka kore. Baba, karibu sana. Ndienda mtuile nkima. Ya, mutujore kujone kara udise yo. Ndienda mutujojo jwa asili plus. Oh, dikera. Mutujojo itumu kujwenda. Ijujo nkajwena Diamond Mark of Quality. Ya, ndienda yo. Ijujo nkimake yengi jetwero. Ya. No me mutujojo ijumo no ktomada na mbesa. Tutene na mbesa. Ngakuretera mbesa. Koko bakaire. Mutujojo no ujone ndukene shonde kana supermarket shonde yakwe nagwe. Kugwata Nteto nkuruki turingira thimu kurukira 0704 364 663. Asili plus safe, affordable and nutritious. Season. Enjoy na GoTV. Beste yako Weru Thaa. Tuna connect na ligi zote. Jishikie GoTV leo ujinice na the best futa live on Supersport. GoTV. Love it. Mwana areke KCSE tao. Ija tukuonye course mwanya ira mwana omba kugita aja Goshen Medical and Technical College Thika agita certificate kana diploma kiri perioperative theater technology, orthopedic and trauma medicine, clinical medicine and surgery, science laboratory technology, community health, health services support, health records and IT, applied biology, medical engineering, bridging courses na inge inyinge. Courses chetu chonde ni kurukitwe ni TVET SIDAC. Aja Goshen tuna nyomba cha Kinandi cha ana kuthomera na ntukwina riera ririega kiri ari na thaka itutethagia arito kuona attachment na ngugi ukamaka grade ira mwana enayo. Ija Goshen na ugatetheka ujukania bo 2025 hibutite na mbere ciandikithe kiri admissions at goshencollege.ac.ke kana uringe thimu kiri namba 0750 264 044 kana 0723 047 468 no ugatetheka. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals.
Musiasa Diana Mbubano rite atongeria kuritira karinguge na kwebana na siasa kenda kwagirithia uturo bwao. Akiaria augite kaunti ya Tharaka Nithi iri na icigo bithatu wake na kuo atongereria ni batige muchetho ni untu kuri na kaunti inene na nguge ni kuritwa nkuruki no rite ayuthi batigetikirie gutumirwa gisiasa ende bachumirie kinyabo kuthurwa kiritwa nyatwa utongeria. Samugashima na Nteto eji. Kuringana na Diana Kagendo Mbuba ura akomereria matagiti ke mubunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi unini bwa kaunti no ibaita inene kiri atongoria bara bathurite atongoria kaunti no bara akuga bari na wira imbuthu ya gutungatira akari. Diana ariuga akariba kaunti no ibabatiri kwegua irugutira reo thina mbere kumania na atongoria bara bathurite bakiwango ya kaunti nuntu kuri atongoria tabo batungatagira kaunti inene na chinge ire na ichigo bingi. Kaunti geto ni kanini muno kana atia hari constituency sigana bani meza Nairobi kaunti re constituency sigana ana